Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Good morning and greetings. Shalom to you all, the family of God, and all the citizens of the kingdom of God. Hallelujah. Ya, mai ola am tani vol tatu por kalama ile nei tai au ile lofa. Le anga le lei o tatu wali. Fa pena foi no toe mo mori manuia mai ai. Ya lo o to soifua. Fa pena foi ile matu. Wola. Praise the Lord. Nga pa iai, fio mai ai o matu loto le nei tai au. Matu tau nu mai fai ungo le nei vai aso. Ya, o lau pui pui nga malu a fuai. Ona toi maua le nei ama noa ma le lao lao. Pa tau nui nai fo ia matu por kalama nelea. Ya te oe pe lava lo lava vi inga. E wha manu ma le wha ne tanga. Nei maso uma e wha vavau lava. Ya, matu te talo fo i ma le wha tau wanau ngang pa ia. E ngang wha alo alo fio ma ia. Mafuta ina o matu loto. Papa ia ina fo i nei awala fso ta inga. Ya mai sele nei au nanga. Wala valo fina ngalo pa ia. Malo si ai le fatu tua o le auso. Mai matu uma. Inane la matu au nanga ia te o e malo. Ya tau sawina i matu le toto le tamai mamoe. Ora wapi lau angelu le menei. I oi fo i nei mafutanga i le manuia. Fo i le vi inga ia te o lo matu ua li mo lo matu faola. O e ala tu ele matu tita. Amen. Praise the Lord. Ya. Langi tatu pese. Paftai ai le alofa tatu wani ya. Paftai le tua. Paftai lo nalo. Paftai foi ya ngang pa ya. Whaafetai I lea tua le na tatou tupua ina ua na lo fafua ya te tatou umane ia pepese Alleluia feta ia pepese Alleluia feta Whaafetai lona lo le na fio mai lunga le ua whai ma paolo a le pua puanga ia pepese Alleluia fafeta ia pepese Alleluia fafeta Whaafetai anga le fesoa so anima e manuia I talo sanga a toa uma mea e whai pepese Alleluia fafeta ia pepese Alleluia
whawheta. Ia pepese, pepese. Alleluia whawheta. Ia pepese, ia pepese. Alleluia whawheta. Alleluia. Ia Yesu. Ia. E lava ona silfia mo tātou iloa o le atua tōru tāspa ia. Tasi lava o ia. Ai tōru ona persona. Le atua le tamā, le atua le alo. Ma le atua le anganga sa. E ao lava ona whaafo ia te ia. Le vi inga ma le anganga whaafitai. Ia sa uma ma taivi uma. Awa o le ngā luenga mai a ea. A le tōru tāspa ia. Na afu ai o na maua pēa lo tō soifua. Ia pa pepe mle mātou wola. Le wo o mai lava ili taimine nei. Wa tātou ai manuia o lona o lana whao la tanga. Wa lave ina mai ai tātou. Mai le amo le polonga. Amen. Ia praise the Lord. Ia wha manuina lava lona suafa pa ia. Ia pa talo whātu ai. Nisi fo ilo tātou ai ngau mafuta mai le nei tai au. Wha iunga le nei vai aso. Ia maa lori le. So fo manuia ma le ala whai mai le maa losi. Sunga ile. Whawhengai ngai a Pastor James Price mai me pone. Good morning, Pastor. Lole, so fua e tai au, pe fo fatua ha te sa ye fata, mai au kilani ia le li. Ma lole so fua manuia ia te fatua, e fo fatua ia nele fa lele mai Samoa. Good morning nele, ma lo lava le mafuta mai le ni tai au. Ia va pe fo ia se uso ia Pastor Vili au fai. I Smithfield i nei, ngato ai nei sini ia good morning Pastor. Ia le ni tai au. Ia pe fo le afine ia poto dio mai Samoa. Ia le ri mo le no tato mafuta ai praise the Lord. Va pe fo se uso pele ia Pastor nu olunga wale se montafa mai au kilani. Ia le ri. Ia ma se uso ia rio, alo rio. Folau malo ia le ri va tai mo fo le no tato te to efta pa ia le ri tai au. Ilungo le nei au nanga. Amen. Praise the Lord. Misi se uso ya tanga loa David Fruen mai le laufou i Samoa. Ia malori le. E fo mnu malo fo le ngā lulue. Ia lava le li. Ele, te mai tai whai aonga ia le atu olo meipo. Mai Samoa. Praise the Lord. O le neva yaso. Ia pe au no tau sila fia mo tātou loa. Tamni sanga o tulanga o lo iei le lalo langi. Ia o le ae. Tātou te iai le vai aso te vai atu leo ma le aso ne. Ia le whaanono manuo Europa, ia mai se tono Peritania. Ia tu malo, tu tamaita o Peritania. Ia sa vea fo i Samoa, ia mai se le to tele o atu moto le Pasifika. Mai se Australia, New Zealand ma Kanata. Ia ma nuu sa o lo ilalo pe lava o le puipuinga le tau pulenga o Peritania. Ia e whaafitai le tua e so i fua le foi au na ia fa pena no tato mana tu ngā luanga le lei amen ia tu sale ia ka ko i sila le tu e ke kupu la longei por ale mo volunga ke sila me le tu fa msino ina lava tato i mea sa ka ko faia le fataua o la o nanga ile la lolangi community even to the church and your family e matua fataua ina lava ilu mo sila fang pa ia le ri amen ya praise the Lord fa malosi mo tatou fa ungo le nei vai aso beautiful weekend mo mai le ne mi fa lon fa upo ono fa pelon fa tawina o mato o tia le pa o so tai foi le pa mai o ilo na vai wanga le mu a wasa loto lava le nu u le nga wenga o mato o tia le pa o so tai foi le pa mai o ilo na vai wanga le mu a wasa loto lava le nu u le nga wenga. And from the New International Version, Nehemiah chapter 4 verse 6, it says, "So we rebuilt the wall
till all of it reached half its height. For the people worked with all their hearts. So we rebuilt the wall till all of it reached half its height. For the people worked with all their hearts. O le autula fa malosi mo tatou. Possess the passion of your vision. Possess the passion of your vision. Ia salo a tatou o le ngana la tamai fa Samoa. Fa ngai yoi mangalue ina le to fa mau i le loto le lei. I le au nanga i le fuo loto fuo te ifo le lei. Amen. O tala lea pe au na silafia tatou. O tala i tanga i tangata le ngoia Nehemia. Nehemia sa tau tuoina i luma o le tupu o are tasesa. Ia o atu le tala i Persia o malepe le pā o susungu winga mea uma o le anga le malu wa ngofo fa le longa tangata. Ai kai pe on mea le ia le nu o Ukraine le kai mingai. Maka awakua i Rusia so sofar kere o ai ma o whaaleanga inga me uma. Ma o whaikau pirionga kupe koe alua i konga Ukraine. Compare nga i le mea le tala le ua tātou whaalonga i le rita au. E koe whamangaku mai ati oe mahau se vaenga tahua e tala noa. E mei wo aku paperongia lola uma mea uma ngai kongu o Yerusalema. Ia ke ua Wan wifo runga le malosi o me time Persia. Aku loa koe whao mai mea nga ave paperongia mai kongu Yerusalema. Le ala iai ia Nehemia i o lana au nanga i le tupu o ia ko foa le wainga le kupu. E waku ele se mea fau le mea rea kako ke vai e i mea sa whai aso lai pe asu le ava ar kupu o Samoa po le kuia anga po le maria ko. E kofo mua le ava. Inge i ke ua, o ngā le kupu, le voi lai whai nge mia i. A whapea lai kofo koe o ngā e, o se me oki, ia e oki an kaka le kofo la. O ngā ruanga la ngā skama sa whai, e le ngaka le alu e momori le wainga, i le kupu, ia maka ngaka maanga malo, ai kam whai e teis le wainga, wangari ke ua o ngā. Eme? Maua lo le kala, wa whaangoa i ala i e ngemi. Ia o ki kilo mele kupu e ele me ua kupu langa au. Anga fitilingi ai lo. Ia. To cut the story short, wa krante le kupu e alu e whai le pā. O sau e lo la ia. Lea la ia whai upu le mga upu le wha. O le mena leo te mana e wha mahalosi ro loko wha mangaku. Not only to encourage, to challenge, but to remind us. I le vaenga muli ar whai upu lea. Pero fai tau i upule ono. A wasa loto lava le nuu i le ngā ruanga. Passion. Le alea mea. O le loko le lei e ke whaki ngoa ai se mea. Ma lou nau ta inga ina ia manuia le mea o tu ina i lo loto. Ale ia ke oe le fia le i lo loko e ke whaki ngoa ai se mea. Pe mamafa pe kaunga kā o le ale ume whai ai. Ai ai le passion i lo loko e ke le kai e popole o le alfa me o ke leo le o le ngā luenga kaunga kā le ngā luenga ai ai le loko fia le ia ke oe ma le ngau ka inga le leile lo loko e ke whaki ngoa ngalo pe o mai ngisi pe le o mai ngisi pe feika mai ka ngaka pe mui pe fai e ke whai ala o se kasi le o ka iala ka ua e mawhai ei o na whaatau ina le tō wha mamau i ko kongo lo loko. You know, masangi a ko rupuria, united we stand, divided we fall. Ai a whaila e le ngā wai mai ka ngaka, ma leo mai ka ngaka i le support kako. Whai pēa, le passion. Sila e pēa, koe mo mori le kiki oi kua i le kararis ko ingonoa. It's just him. And the three boys, malanga three sons, malanga whangau kamai ko koru, malako kai koru, ia masiong wharikua. Ale kau ke muar kala pe o tusi, se lau luas furu kau sanga a whauere wa. For many years, no whai ia ngā ruenga, a ma whai o ngā wha uma, ma wha kau nguu,
because of the passion. Walau ka ua ku ia le ri ia no le me le atupu. O fola ku ia. O fa ia le fa pe langa fai ngu ngo. Fai le nga malau nga ku ka come and support. Come and help. We need you. We need your hands. We need your help and your support. They never. Ele kai la ko mga ia. They are very arrogant, very stubborn, reluctant. Ile wala au le fai aku. O la le unga. Ia ka mua. O le mea lenga ku ele ali ile loko o ngoa se lau nus furu kausanga fai ai. Uma complete le lei. O kong le waa. Asau lo male. Sauki munga ko wanga mal makangi. Ia wal wifo le vai dalo le le. Ia ka whero le waa. Ia fiu fei. Mali liu uma. So, it's very similar. Anga ile tala lea. Aluaku ne mia fai le paa. Ai mai sang pa laka ma ko via mai fai sa le sau dalo. Mai la. Oi nga fai ku ke mai fai me ko ke lo le pa le. Ele fai mo se kausanga. E kele aso ma singa ma kausanga o ikula ile ao ma le po ki munga la inga. Ele kasi se kai ngo fai me. Ele fai ngo fai. According to the Bible, me pe ni mas furu e aso na fai e mia le pa le ai uma. Ole wall se si oi ai. Si oile ai. A le mea la le ia mana tua e tātou. O le fuai upu le a wasa loto lava le nuu i le ngā luenga. For the people worked with all their hearts, all their passion. Challenge the community. Challenge the congregation. Ai mai se o lau a inga, o lau whanau. With all their hearts. O le a lava le mea tau te whaia. Le a le mea tātou te whaia mo le tua. E le ma whainga fulfill complete se ngā luenga pe aka ape ka kōroko. Ia pe anga whai akurika. United we stand and divided we fall. O le kala Yosua. Vai e ui ia ngā whare konguka. Ai ngā lue lava i le to inono. Le fwe langa pika ape Yosua le ia le nganga lea. Fe mai Yosua. Ule o ko poi ko ke au au ngai. Pe ko ke o mai pe ko ke leo mai. Peko ke kapua i le kua pele ai. A o a umalo ainga. Ma ko ke o lava. E serve le li. Ma tau te o lava. E tala i le atua. Ma ko ke o lava. E whai le ngā luanga o le malu malu. E whai le ngā luanga o le whangua. E whai le worship. E whai le Bible study. E whai le prayer meeting. I don't care if you want to come or join or whatever. O ke le popole ma ko ke o. Kala ngā al perfecto. I mean... Ole tala na anemia ma ko ke le popole le foi leva pena foi kala yesu. So this is one of the principle fai ai o fulfill our vision. Challenge your wife and your children or your husband or your children. Challenge the family, the church, the congregation, even the community. Go and share the gospel. O tala i fina ngalo le tu fai o mai ele ngata o mai ile li ia whaasahoina mai ai, mai le lolo, ma le vai, ma le whaafanoga, i te me o i whaafela vei o leo langa. Vai. It is very simple, the principle le atua i to tonu o tātou o langa. A ele leima le atua, God will be with you, from the top of your head to the sole of your feet. Amen? Alua le leima le atua. But don't expect, ke maua le pui puinga lea. Pea whai ke le fia Wato le mea siringa ka ua le it reminds me a ka ko pe wha manatu mea tātou i le nei taia o lea o le ngalue ma le loko le lei ngalue ma le loko le even Jesus himself he told his disciples if you are not willing to take up death and follow me then you can't be my disciples. You cannot go with me. Well, let me say you this. Let me tell you this. Deny yourself. A la vai fai ngalo
A o le mea silinga manga ia. Pe mai, na mawhai o na whaataunu o ngā sa iei le loko le lei. That is how we can fulfill our vision and pursue our purpose in life. Ile, o langa le nei, ma le soifuanga nei, o whea kau ke o iai, e le mawhainga ka nguu, se wanga ngā, o mawhai o na tu whaatasi. Ile a nganga le lei. We had a beautiful time with our matou maftanga foi whaale au ongai i le korisi o avele ma le tele o tau sanga o mawai whailan matou maftanga ngā rue whaatasi e whalisa i ngā tupe ia on whaira o le maftanga le po. So it's good to see all the brothers and the sisters, they came together. Ua pongi le wha moe moe, ua whapenga o mai ma le passion lea. Fia e koe mana tua mea sa tutupu, e leo mea valema mea leanga. Ai ole au wala na au ina, ma mawhai o na mau se maa lama lama. Le ua mawhai o na ngā lulu e, i lea matata ma lea matata. Ai maise o le fina ngā lupa ia o lea ni. O le mea nganga kaua, so o le nganga le lei, e o le nganga loko le lei. Ia e kaua e kaunga maua umagaka. Whapenga voi lai kongo mea le malo. A le se loko le lei e whaiengi mea. E whiua isi kanga kai kau whai mai. E whiua isi kanga ala alawe ke kami au e so se awala. E whaariki a koe le lako le vai. Eri a koe le puvonga le. E kafe e se koe le vai. A le kau stoa koe le vai. E ka kau o nga iai le loko le. Peke a lofa i le kangaka lea peke le alofa i. A iai le loko le lei ko kongolo loko. E ma whai anga e sau. Pe kaunga ka. Pe larunga kulanga iai, pe umi ke me whae, we can do it. You know, we can do it. Ai mai sala, i to tonu o le whina ngalopa, i o le atua. Pa penga whae a kako kupulang kalvo. You know, if you want to go all the way to your dreams, you cannot sit back and expect everything to be easy. Everything of ye. You need a passion. You must have purpose that produces passion. You must have the attitude of those who worked. With a good heart, with a passion within their hearts. Wasa loto lava le nuu ngā ruenga. Ngā ruenga ke le ma le mamafa ma le whainga kā. Sa loko iai, where is your heart this morning? O mai oe le neiva yaso, ma lea masino tu ana yatu, ma lau au nanga ele ngata i lau a inga, i le e ka le sia. O mai lau au nanga. O le lei lau loto, o manuia lau loto, o fia lau loto, o ori lau loto, o iei le file mu lau loto, o iei le sao loto ngai lau loto, pe anau vetu. O la le kaunga ka, ma le whainga ka o se ngā luenga, a le lei lau loko, we can do anything. God can use anybody. And He can use anything. It's not that hard for God to use anything. Le whangai le tua le pipiri, le kawaso, le ngungu, le kukuli. God can use anybody. E le ngaka ea o inga i kako, ia e malo losi ai aunka kako e pai e, inga ia maua i lo na vinga. Ia le ngaka le whangai le tua le pepe, mai e le pepe mea e o ar kako le afuri le rua. God can use anybody. With a good heart, with a passion, e mawhai ai, o na maua le vi ingo le tua. E o abengui ai fwoi le tua ia ki oi. O e vai le ka hua o le mea le, e ta tau o na e tātou ngā ioi ai. E wha ngā ioi ai lau au nanga. O la le ke leo lau dream, le ke leo lau mafau fau, with a good thinking, ko kongo lau loko, ngā maua mai le aonga i le knowledge, ma le wisdom. Ai ale le leiro loko. What's the point? It's just the wasting of your time. I study ai. Ngai anu ile au ngai mawhai ngai sau malo mai la o ngai ling veske pura.
ma le ako ma kwa kumu i lo loa e ale anga lo loko e le ma whainga e whakingoa le leise ngā ruanga e le ma whainga fulfill e le ma whainga complete se mea o le afo le kele o lau ka mao ainga mau kupe ale anga lo loko e le ai maskaka e roku ia ki oe pe ke whai ke malosi pe ke whai mai e kelengi mea o ia ki oe the riches and the blessings of this world not even one person will come and support you ai pole ale e vai o luta mao ainga le lava se lengi e ki oe ai ale le lo loko everybody will come and support you amen wa voi ko singa mai le tu so le mela le e whakahua ia le leio ka ko loko ia whaanga ioi la ua unanga i le atua i le loko le lei e le ngakala i le ua unanga whai mole also i ko kongo le malo le ke ngalue le malo aua le ngalue kuskusiri aua le ngalue pe koua kensi le si kaka ai mai sai kai on pale mia ni skasi i over o tong foi fingi me e koua kensi ai fai le nganga le le inga ia manguia inga ia lele awa manguia e manguia foi o e maluai reminding passion people are those who discover something more important than life itself. Amen. Passion people are those who discover something more important than life itself. That is Nehemiah, that is Joshua, that is Noah, that is David, Moses, ta ngata uma whapena, na o lātou la ngona, se mea le leia tāua i le ola le nei. Le ngata mole tu ai mo lātou. Au tātou, e sa ilia ia mauai oe. Selfish, greedy, I, me, myself, ai le manatu i le ngā ruanga, ma le vi inga o le atua. So le challenge la ngā mo tātou whai ungo le nei vai aso. I pray that the Lord will challenge your faith, encourage your faith, and bless your heart. Ina ia e au auna i le atua, ina ia e ngā lue i le malo, male loto le lei. Male loto fuati e ifo le lei. Ina ia vi ia le atua. One more from Nehemiah, it says, ua mātou ua tia le pā. So tai foi le pā umai o ilona vai wanga le mu. A wā, sa loto lava le nuu, i le ngā ruenga. So we rebuild the wall till all of its reach, half of its height. For the people worked with all their heart. May the Lord bless your heart this morning. Tai tamale nei tai au ia vi ia ma whamanuina, le suafa pa ia, le suafa ma malu o lo mātou o li o Yesu Keristo. A wā olo na loto lele, na hafu ai, o na maua le whaola tanga mo i mātou. Na ia whailoa mai a te i mātou, le tala le lei o lo malo. O le malo e mautu, mausali, malosi, e whamahoni malofa, e ami o tonu ana puleanga. Ia vi ia pero na suafa, nei masa uma e whaamavau. Ia whamanuia e, la usol mātou mafuta i nei tai ao, lava singa o le nei foi weekend, ia mai se le sauni atu mo le aso foi tapo ia i lata, soa tai ao. Ia anga le mai la uofia, whamanuia mai ai mātou. Mo whapea foi le laitu vai, le nei as whaleile, ia mare tau a fiafi, le si tū lea. Ia vi ia lava lau sua whafta ia nganga pa ia. Whamanuina lava le suafo Yesu Keristo. Le mātou tutano, ia whamangalo mai se au aunanga o le tusa le nei mai aso. Whamamaina i mātou le toto le tamai māmoe. Ia foi lava le vi inga ia te oe ona o lo walofa tu no mo lo wanga le lei. Nei masa uma, e whavavau lau. Amen.